дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамагон кӯшиш мекунанд то аз мавзеъҳои дилфиреби диёр дидан намоянд, сафарҳоро ба ҳар гӯшаи тоҷикистон анҷом бидиҳанд. бо ҳамин мақсад беш аз 200 нафар донишҷӯёну устодони донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ба сафар баромаданд. вобаста ба татбиқи амалии соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ибтикори раёсати донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат имрӯз ҳайати устодон ва донишҷӯёни донишкада ба хатсайри роҳи оҳан шаҳри душанбе кӯлоб ба саёҳат мебуранд. бояд ёдрас шуд ки ин маротибаи дуввум аст ки ҳайати устодон ва донишҷӯёни донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ба тариқи роҳи оҳан ба сафари шаҳри кӯлоб мебуранд ва албатта ташкил ва баргузории чунин сафарҳо дар баробари саёҳат кардан ва боздид кардан аз манзараҳои зебои табиати диёр инчунин имконият фароҳам месозад ки ҳайати устодон ва донишҷӯёни донишкада аз дастовардҳои бузурги минтақаи хатлони ҷумҳурии тоҷикистон дар мисоли коргоҳҳои бузург ва дигар инфрасохторҳои ки ба пешрафти иқтисодиёти мамлакат марбут ҳастанд аз онҳо дидан менамоянд ва дар мавриди фаъолияти онҳо ошноӣ пайдо мекунанд. дидан намудан аз бозёфтҳои таърихиву фарҳангӣ, аз табиати зебои диёр, аз корхонаҳои бонуфузи мамлакат имконият медиҳад ки сатҳи ҷаҳонбинӣ, дониш ва малакаи шогирдон ба маротиб боло рафта, минбаъд таваҷҷӯҳи онҳо дар ҳиссагузорӣ ба пешрафти мамлакат боз ҳам зиёда хоҳад гардид. сафар ба ҷониби вилояти хатлон тариқи қатора албатта хотирмон хоҳад буд. дар назар аст ки қатора дар истгоҳи ноҳияҳои Овон, Данхара, шаҳри Кӯлоббоз истода аз якчанд корхонаҳо дидан намоянд. дар ин фурсати роҳ устодону донишҷӯён сухан аз ободиҳои диёр, имкониятҳои мавҷуда ва мавзеъҳои дилфиреби ватан мекарданд. سفر امروزی که ما با گروه استادان و دانشجویان داریم این یکی از نقطه هایی که محض به شرافت زمان استقلالیت ما به اتمام رساندیم. مخصوصا من امروز قطاره هایی که گذشته ایستادن این هم در زمان استقلالیت ساخته شده است. شهری که یا اونی که ما امروز میریم یکی از شهرهای صنعتی که محض موفقیت‌های یا خود دستاوردهای صنعتی زمان استقلالیت را نشان می‌دهد. محض در اول عصر 21 به شرافت وحدت ملی که ما به دست آوردیم ما توانستیم راه سازندگی را پیش گیریم. محض راه سازندگی که با سروری پیشوای ملت پرزیدنت محترم آغاز کردند سال از سال جمهوری ما را به جمهوری بهترین، جمهوری آباد، جمهوری سبز و خرم تبدیل داد. امروز دگرگونی ها، بهبودی ها را از پایتخت جمهوری ما شهر دوشنبه سر کرده در تمام گوشه های مملکت دیدن ما ممکن است. امروز ها اقتدار تکنیکی که خیلی هم زیاد است، نظررس است، ما توانستیم من در یک مدت کوتاه شاهراه‌هایی که با تشبث پرزیدنت محترم آغاز گردید ما امروز توانستیم یعنی سازیم یک راهی خیلی هم زمانوی. چون با مناطق گوناگون کشور سفر نمایند
البته خواهش و ذوق آنها نسبت به متخصص ساحه سیاحی و دیگر بخش‌ها بودن زیاد می‌گردد. در معرفی تاجیکستان عزیز سهم گذاشتن در آبادی و پیشرفت البته مسئولیت و خواهش زیاد پیدا می‌نمایند. وحدت و استقلالیت کامل در رشد تمام ساحه‌ها نقش سازگار را گذاشت. ما در فضای آسوده البته به تمام موفقیت‌ها نائل می‌گردیم. دانشجویان و آموزگاران دانشکده صاحبکاری و خدمت سفرکنان به ناحیه یاوان رسیدند. در این ناحیه کارخانه صنعتی استحصال کننده کریولیت، آلومینی فتوردار و کیسلات سولفات جایگیر شده است. دانشجویان از یک چند کارخانه ها دیدن نموده برای خویش برداشت می نمایند. در زمان صاحب استقلالی در تمام مناطق کشور کارخانه‌های گوناگون بنیاد گردیده، از این حساب اقتصادیات و سطح زندگی مردم نیز بلند می‌رود. آشنایی با کارهای استحصالی برای مهمانان جالب بود. هر یک فرد تاجیکستان از این آبادی‌ها و امکانیت‌های موجوده وطن شکرگزار است. تاجیکستان عزیز روز تا روز با بنیاد انشاءات‌های زیاد قدم به سوی پیشرفت دارد. سیر آبادی‌های دیار کس را خوشحال می‌سازد. در تاجیکستان امکان مشاهده اقلیم و طبیعت مختلف وجود دارد که تنها خاص این کشور است. سیاحان امکان دارند در یک زمان هم از طبیعت زیبای وادی، هم از منظره‌های دلنشین دامنه‌کوه‌ها و هم از قلعه‌های برفپوش اقلیم کوهستان بهره‌ور باشند. حدود تاجیکستان از زمانهای قدیم در سر راه‌های بزرگ شاهراه ابریشم واقع بود و آن البته به تجارت بین المللی، مبادله فرهنگی خلق‌ها تأثیر عمیق باقی گذاشته است. اسلحه، محصولات پوست، جواهرات آرایشی، متاع، نمک رنگه که اجدادان ما استحصال و می‌آفریدند شهرت جهانی کسب کرده بود. عین حال برابر رشد علاقه‌های بین المللی اقتصادی، فرهنگ شاهراه بزرگ ابریشم رمز دوستی، یکدیگر فهمی، مناسبت سودمند میان خلق‌ها و کشورها گردیده است. تشکیلات بین المللی توریستی و یونسکو در یکجایگی تشکیلات‌های توریستی تاجیکستان با نظرداشت میراث بوی فرهنگی تاریخی خلق‌هایی که در منطقه شاهراه ابریشم سکونت دارند، مسئله‌های رشد توریسم و اینفراستراکتور مهمانخانوی را
تدریجاً تطبیق می‌نمایند. سالهای اخیر توجه دوستداران سیاحت را موضع‌های تاریخی، فرهنگی تاجیکستان به خود جلب نموده است و خوشبختانه این موضع‌های دلفریب تاجیکستان را زیاد نصیب گشته است. سفر طریق قطاره دارای شرایط‌های مساعد برای مهمانان بسا مقبول بود. صحبت‌های گرم از آبادی و آسودگی دیار پیش از همه به زبان می‌آمد. سفر با قطاره به جانب ناحیه دنقره ادامه می‌یابد. اندیشه دانشجویان را به زودی می‌توان پیخست نمود. در فضای آسوده، سربلند و سعادتمندند. می‌دانند که دولت و حکومت به آنها آینده این ملت را باور نموده است. درخش نظرها از امید و مقصدهای نکوی آنها شهادت می‌دهد. و یک کارخانه دیگر وارد می شوند. لحظه چند باز ایستاده از جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوفین دیدن نمودند. در کارخانه مذکور محصولات گوناگون ساختمانی استحصال می گردد. رفت استحصال این محصولات برای دانشجویان البته شوق‌آور است. سیاحی در تشکل و ترقیات تمدن جهانی با مانند تمدن‌های محلی از قدیم نقش بزرگ بازیده است. صنعت جهانگردی و سیاحت در اجدادان ما از زمانهای بسیار قدیم پیدا شده است. انسان در طول تحولات اجتماعیش و درک عالم اطراف و کشف سرزمین‌های نو برای رشد تجارت، فتح و از خود کردن زمین‌های نو، کشف منبع‌ها و دسترسی به راه‌های نوی نقلیات شوق و رغبت داشت. در اکثر آدمان میل دیدن موضع‌ها، کشورها و شناسایی با حیات و رسم و آیین خلق‌های دیگر وجود دارد. همه این عامل ظهور کردن شکل‌های گوناگون سیاحت توریسم گردید. طوری که معلوم است کشور ما نیز دارای موضع‌های زیادی طبیعی و تاریخی و فرهنگی دقت جلب کننده بوده. این ابیکت‌های توریستی افادگر سیمای جالب تاجیکستان در خارجه را دارد. از این رو ترقیات سیاحی باید بیشتر به ظهورات نوی حدودهای تشریف آوری گذارد. چون مناطق رسم شده بازار توریستی جهانی الکی عملاً به حد امکانات رکریاسیونی رفته رسیده است، وابسته به این ذکر باید کرد که تاجیکستان هم الکی امکانات به همتای اشغال جای خود را در بازار سیاحی جهانی پیدا کرده است و انتظار می رود که این تمایل مثبت در این جاده حفظ خواهد شد. در شهر کلاب مهمانان را گرم استقبال گرفتند. نوای سرود و موسیقی در شام زیبای وطن به فضا پیچید. شکرگزاری مردم از آرامی هر گوشه تاجیکستان است. در این فضای آرام که امنیت سرتاسری تامین است،
албатта сайёҳон ба диёри мо бо майли зиёд меоянд. имсол чуноне ки ба мову шумо маълум аст, аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии солонаи хеш соли 2018-ро ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд. Ва дар ин сол пайравӣ ба пешвои миллат имрӯз мо сафари сайёҳиеро пеш гирифтем ки аз шаҳри Душанбе то ба шаҳри Кулобро дар бар мегирад. ин иқдоме ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат гирифта буданд, ин иқдом ба мисли дигар иқдомҳои ин кас саривақтӣ мебошад ва барои рушд додани ҳунарҳои мардумӣ мо ҷавонон имрӯз бояд аз ҳунарҳои мардумии хеш бархурдор бошем ва имрӯз мо аз якчанд минтақаҳое ки барои фарҳангу рушди сайёҳӣ, чӣ сайёҳӣ ва чӣ иқтисодӣ вобастагӣ дорад, мо аз ин ҷоҳо дидан кардем. имрӯз мо устодон ва донишҷӯёни донишкада аз якчанд корхонаҳои саноатӣ ва марказҳои иқтисодӣ ки дар оянда дар иқтисодиёти кишварамон нақши муҳимро иҷро мекунанд дида намудем. дар баробари ин донишҷӯён тавонистанд ки зимни шиносоӣ бо иқтидорҳои иқтисодии кишвар, ҳамчунин бо пешрафт, рушд ва нумӯи ҳунарҳои мардумии минтақаҳои гуногуни Тоҷикистони азизамон шиносоӣ пайдо намоянд. албатта ин сафарҳо, ин диданҳо барои васеъ гардидани ҷаҳонбинии донишҷӯён, барои шинос гардидани онҳо бо марказҳои фаъолияти ояндаи онҳо нақши хеле муҳимро бозӣ мекунад ва анҷом додани чунин сафарҳо барои тамоми донишҷӯён, барои тамоми мактабҳои олии кишвар зарур аст, чунки дар баробари шиносоӣ бо минтақаҳои гуногун донишҷӯён бо урфу одат, ҳунарҳои мардум, бо минтақаҳои гуногуни иқтисодии кишвар аз наздик ошно мегарданд. ин сафар барои мо метавонад як таассуроти мусбии худро расонад, зеро чӣ тавре ки пешвои миллатамон қайд намуданд, мо бояд донишҷӯён назарияро ба амалия пайваст созем. чун имсол соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аст, ба ҳар якояки мо зарур аст ки аввалан худ аз минтақаҳои сайёҳии худ дидан намоем, онро омӯзем ва ба дигарон, махсусан ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда тавонем ки ҷумҳурии Тоҷикистони мо дорои чунин шароитҳо ва дорои чунин минтақаҳои сайёҳӣ мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо доштани имкониятҳои фарохи сайёҳӣ ва мавҷуд будани ёдгориҳои таърихию табиӣ фарҳангӣ метавонад ки диққати тамоми сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб кунад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки таи солҳои охир соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯ ба рушд кардааст ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки таи солҳои охир аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабули як қатор қонунҳо, қарорҳо ва санадҳое ки барои рушди сайёҳӣ замина мегузоранд ва ин соҳаро дар ҷумҳурии Тоҷикистон хубтар мекунанд. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рушди туризми дохилӣ заминаи мусоид мегузорад барои ширкатҳое ки дар дохили мамлакат фаъолияти худро оғоз карданд, зеро ки чун ширкатҳои сайёҳӣ дар дохили мамлакат фаъолият кунанд, тамоми мардум метавонад ки аз фаъолияти онҳо фарҳанги мардум боло равад ва онҳо имконат пайдо кунанд то аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ва он имконатҳое ки дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон мавҷуд ҳастанд аз онҳо бархурдор шаванд ва тавонанд ки бо тавассути ширкатҳои сайёҳӣ он хоҳишҳое ки дар дил доранд ва он ниёзҳое ки дар дил доранд онҳоро бароварда кунанд. дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ кишвари азизи моро ҷаҳон чун сарзамини осуда мешиносад.
соҳаи сайёҳӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ бо суръати баланд рушд кард. намояндагони кишвари азизи мо дар бештари конферансҳои байналмилалӣ ширкат варзида мавзеъҳои сайёҳии мо, ҳунару анъанаҳои миллӣ муаррифӣ гардиданд. бо ин васила ҷомеаи ҷаҳон тоҷикистонро чун кишвари ободу мардуми меҳмоннавоз пазируфт. сиёсате ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба дурнамои рушди туризм дар ҷумҳурӣ амалӣ мегардонад, аз он шаҳодат медиҳад, ки мо метавонем итминон дошта бошем, то дар ояндаи наздик соҳаи сайёҳӣ дар кишвар муҷаддадан тавлид ва эҳё гардад. бешубҳа ба татбиқи ин сиёсат вазъи ороми сиёсӣ дар кишвар, густариши муттасили иқтисодӣ ва ҳамчунин ҷараёни демократӣ ки инкишофи мӯътадили ҷомеаи шаҳрвандиро таъмин менамояд, мусоидат хоҳад кард.